Regionom se proširio emotivan snimak koji mnogi vjeruju da je posljednji poznati video legende narodne muzike Halida Bešlića. Na snimku koji kruži društvenom mrežom TikTok, čuveni pjevač se obraća svojim fanovima i upućuje im riječi podrške, pokazujući još jednom svoju toplinu i skromnost. Iako se vidjelo da je bio u lošem zdravstvenom stanju, Halid je ostao pozitivan i vjerovao da će pobijediti u svojoj životnoj borbi. Uz snimak koji su mnogi korisnici dijelili uz dirljive poruke, stajalo je da je Halid do samog kraja mislio na svoju raju, što je izvalo talas emocija širom bivše Jugoslavije. Fanovi iz svih krajeva regiona ostavljaju komentare podrške, tuge i zahvalnosti, prisjećujući se čovjeka koji je svojom muzikom i životom ostavio dubok trag. Halid Bešlić bio je mnogo više od pjevača, bio je simbol iskrenosti, dobrote i narodne topline. Njegove pjesme su prenosile emocije koje su prelazile granice i spajale ljude različitih jezika i kultura. U njima su se preplitale tuga, nada i ljubav prema životu, što je činilo da se svako u njima pronađe. Za razliku od mnogih zvijezda koje su tokom karijere ulazile u sukobe, Halid je ostao poznat po svojoj skromnosti, smirenom duhu i poštovanju prema svima. Kolege su ga opisivale kao čovjeka koji nikada nije govorio ružno o drugima, koji je uvijek bio spreman da pomogne i da se nasmije čak i u teškim trenucima. Nije znao što znači neprijateljstvo, bio je dobar sa svima i rado viđen gost gdje god da se pojavi. Njegovi prijatelji koji su prisustvovali komemoraciji istekli su da je Halid svojom pjesmom mnoge ujedinio i pomirio, ostavljajući za sobom nasljeđe koje će se dugo pamtiti. Bio je čovjek koji je spajao, a ne razdvajao, koji je i u najtežim trenucima pokazivao veličinu srca i duha. Region je izgubio umjetnika, ali i čovjeka čija će toplina i pjesma zauvijek živjeti među njegovom rajom.